Engke pale sapo. Siren tu kipenga si bawa teta sapo. Rilalan ne waktu cinampo melo ko cerita ki sapo. Ya nari tu cerita anak anggota melo mak guru mas sempajang ner pakutana naro guru. Eko carana nasero ko to melo husu. Panasingero yo ko mas sempajak ka napa maring kamu ba. Engkane mu ba galunna daratna benena sandalakna seliu masiji tapi sebelum taruh isapo aja terlupai like, share, napa subscribe. Oke sapo. Jadi lisu ki pengen cerita ta sapo ku. Ero biasa ro angka anggota. Ero anggota nama guru mas sempajak sih. Napa makutane ko guruna. Ada guru. Iro ko tolo mas sempajang pikku carana nasang. Kaya guruna magatosi. Nasing iro ko mas sempajak kayak bila napa kamatu buat taka bere kong kanasi barakku tedeng. Iya panawang ngarangi ru barat tedeng iro ko mas sempajang nga. Carana sing iro guru. Singko. Mapa kumimas sa tetu mas sempajak ki. Apa kumimas ta? Itu mas sempajak ki na sing napamana itu kamu ba itu linota. Engkani galuta, engkani darata, engkani kalukuta iro baru-baru mak buah. Ya, kani sandalata silo masih jagi pikiri makara dito gaga malay. Pak guru ka pale guru. Carana ko to melo iro khusu. Wah, makara hebat to pakutanamu itu nasin na. Itu pakutanamu dek na to biasa dijawab Tapi wisi jawaban nasing itu. Tapi dia pernah cocok nasi berako yesoy. Nah kademi. Magi na pakuro guru. Itu dia sengi dia cing. Ya kumukutana tadi pedangi. Maka dia paustas ku masih ji ku macerami. Ya kung kade cing di pedangi itu kita cek de. Napa-napa letu. Wali wakasing itu. Pasti agak nih. Apalah malaring ya tuh. Dia gagap petun apalah napa magi. Ya kuna pigo iru de cing irong gu tairo. Ya iru tu ne pedangi. Neko mapega ide cingiro tu na padangi pasti lo ngate palang ta padana magati guru makare guru na dina koro baja na sing lo bawon no boleh lo bawon no boleh tapi engka sarakna panase makukwe tene po na lo pada aku makara pikko carana ro husu de pana odi ko pak guru makukwe baja pinasikon ni jadi makare ni guruna tapi engka persyaratan na sing kinasi persyaratan na guru. Apa to kinasi sandroy. Apa to kinasi sandroy. Ngarana se ko jo kakak sandroy ta pana se tigo ye. Se guru na de. Magi melo ko je misengi ro husu atau de kalau ko misengi acari bawon ya daku. Kada anak guru na kada iye guru ba. Agar persyaratan na guru. Maka de baja na reko joko ko boleh. TV ko uway si kaca. Yero uway si kaca taruh penuh. Na pumulepat putu. Yero ko pura mutu. TV ni lumay boleh. Tapi aja memotor wah. Alalak ko nasam. Kasi wah. Maka de anak guru na. Cara anak guru bela bolata na polokit malalang. No tapi TV uway si kaca. Kemudian na singiro uway si kaca usahakan aja gaga tak bolo butin nama tu makarena tak bolo ya ro iya ro patutu nak kace usahakan ngedit nama rica apa lewat to nasi persyaratan na gure mucau to ngene nasi sandro nasi de pokoknya curi bawan ya go pau makanya guru na guru tapi ang ngerangi wah maka de guru na ngerangi wah aja mak bele paku mak bale ko tuiseng sedangkan anu dek miseng itu wiset tuh. Nah, apalagi aku mak balai mau bawang wiset tuh. Jadi bajana reking jokan niro. Anak guru naro jokan ni. TV ni woi.
Maka din langatin ruah na rasa to kana singi guru ku ye. Mana kasi tulo matuntu pa di senga decin na mana kami ada si perseratan na. Tapi jok kami. Joka na liseri ni ro kaca Mala ni waya si kaca na papanno. Na panatutu ni. Napi kita nga nalalang si tanga ni tak bolo ero sapo. Si tanga ni tak bolo ero waya si kaca. Mana sani marica ero patutu na. Lato ni bola na guru na makare. Assalamualaikum guru. Kare guru na waalaikumsalam. Kare guru na alhamdulillah. Ternyata matong-atong mokon apale melo missing area se khusu. Nasing iye guru. Yok mas sempanya we sembaro ngerang. Yang inilah yang itu lo ngermaneng. Saya cocok nih. Tapi sebelumnya magami persyaratan nase tuh. Itu waya si kaca itu na tak bolo. Nasi aja na tamak kada guru. Penas den resi tangga mani. Saya patutuk na. Nasi menas atau mari cak guru pak. Kok tak boleh pasti nak kena patutuk na. Jadi makada ni guru na. Oh, kumapak patu palit na. Bahaja pesi mulau. Ya. Napapilin rone na maka. Guru tata logi kana sem upa guru atau logi umpa laliway. Kada rona guru na. Logi nglasim umpa laliway atau logi umpa guru. Kalau kamu masih pak guru kiwe nasubani pak guru aja na mega bicara mega persyaratan nasi makamu TV ki suruh ki TV way. Sede sak barak ko je nasen je. Acere bawa ni nasib anu ku pak itu sila pak guru ko. Acere bawa ni peraturakku. Ya. Nasabero kasih anak guru naro mak melola datongi hamis sing efek ko carane ro husu. Aja lisu si pengang. Pada saat lisu pengang bajan nak jok kasih. Ya na liserin ni waya. Maka dan nangatin napan rasa itu kayak guru ye. Itu tuh gimana kapal lo jama ye. Jadi bejokan nih. Emang mula nih makali itu tukur nasa ngadik na cocok naseng ye. Mesti hati-hati ka cek dek sare barak dek nanu bila. Barak dek nami tak bolo. Nah, jadi pas lo tuh ikuro masa bak manini cek dek. Ya, makali itu cek dek. Pas na lo tuh kuro. Assalamualaikum guru. Kada guru na waalaikumsalam. Alhamdulillah angko na pole nasen na. Naseng we ede guru. Pusing gak seding. Nasi main pusing. Naseng ko pusing rode bising lo kadi pak guru atau lo kadi suruh malali uai. Tede kena agak diasep persyaratan apa pun masa. Agi itu peraturan na tuh ngata pasti ke mana persyaratan na. Ya ketemelo nasi mangkelinga ceramah tamaki masih di persyaratan harus ke joka masih je. Pada galalan na tu ya kuma bera bolatan aku masih lo diang telinga si dia manasa. Jadi persyaratan lalu kaki di masih je si depe pak ceramah. Nah pada tu nasing ye persyaratan na agak tu wai basi kacau surti. Tamakalan na nasing jadi. Jadi pedana pale guru maka ni anak guru nasi pedana pale guru pak. Pigau ni kasih persyaratan hai beka do man laliway. Nasing jolo. Timpa ni nasi jolo itu dulu deh. Agak senai. Timpa ni nasi jolo itu way magami. Gaga tak bolo. Nasi wacek dek bawa guru. Nasi patutuk na. Nasi mari cato cek dek. Nasi dek patung dek. Baja piwa. Baca bimu lokasi pak mage, depa nama kasih persyaratan na. Nasi we, guru. Karena anak guru nasi ngawe, iya guru kasih Loto ngame kapan nasuruh kam alali we ye. Na tulo mak guru nasi deceng Memula ni mace, memula ni emosi sapo. Jadi lisu ni dalam keadaan maceiro anak enangir, anggota. Pikir. Maka dia guru na baja pesi mujoka. Cara nasanya itu lemak guru decin na. Perasaan ada kuresa. Jadi naratin waktu na. Joka sih. Naratin menyuwan ni. Joka ni feng. Malah ni waisi kaca. Maka dia na cocok ya. Eko joka kalau tu kak bolana na singiro guru kuro. Atau kongka tak bolo si bawa marica Eropa tutu na. Pasti na suruh si kalisu. Jadi, wah,
Iya waktu na joko sapo dia pokoknya makan itu tuh ada. Pokoknya berhati-hati sekali. Maka pokoknya na ditutu yoro barak sari koma apa? Para dia tak boleh ruwain naro. Sebenarnya pada tu loy nale ro ne. Maka kan mega mo pa nasi waina. Magi nasi na reko utaro upari kanto bawa na singiro patutu na ro. Bardek na marica. Pak namo cek kan ya pasti marica Tapi wah nang rasi pesan ro guru maka apa maka deh guruku aja mak balik aku tuh nasi wisem. Ya pas waktu ro dia na jaji na pare kanto ngiro na. Patutu na kacai. Langsung joka. Letu ni bolana guru na. Assalamualaikum. Maka dia waalaikumsalam. Alhamdulillah na matong-atong ala datong ako tuwe milo missing agi rese husu. Dia na vrano ko ji milo ang kapa pasti macei ko Pasti macei ko. Na sede guru cede bawang. Masih ngara to. Tapi jero tanay ko magam itu. Way magan itu. Dia na kata bolo. Asing dia na gaga guru. Patutu na dia na marica. Nasing dia na guru. Makutana guru nasing. Bicara na dia na tak bolo. Si bawa dia na marica itu patutu na. Wah pinamalipunin na nasing. Bicara na guru ta'iye. Tak bolo matu na suruh ke lisu. Dia na tak bolo nakutanakin na si magana dia na tak bolo. Dia magi dia na marica patutu na. Si kuna siguro loki paguro loki maga sama ku di bela. Mambo ni kiri-kiri. Mambo ni kiri-kiri sapo. Mambo ni kiri-kiri. Na sede kamakutana makada magi na tak bolo lah kami sengela sana. Makada magi na tak bolo. Si bawa itu patutu na magi dia na marica. Na sengiro guru dek na tak bolo iya wai na pak liok batek anu hati-hati lah deka kok nanti tidak deka iro ko anu pokoknya dena malah si joka aku anu upar lamba iro lang kakuro joka na aja ku magi sari berat dena tak bolo maka tahu si pale patutu nang pare kanto kapang deh na si ode guru deh patutu na ro na saba sepakasing pakatanin na makwe dena kedo berat dena kanai wai. Jadi mana guru na cinampa? Akadani alhamdulillah. Akadani guru na Agak situ boleh guru. Makanya alhamdulillah sih. Pak guru na gati Sing alhamdulillah. Ternyata lulus nuna. Pinamalipunin na sing. Nasi guru ti Nasuruh malaliway persyaratan na miro malaliway. Ang sinamatiwi way si kaca si baway. Aja na marica patut. Maka dia lulus. Dia pada sing tuji yang lulus nih. Apa tuh? Nasi guru isogo Dia pernah uji yang anak-anak. Dia pernah sing jawaban na. Napa lulus nih? Dia pun ujian nasi pak guru. Dia pun guru. Nasende. Nah. Yaitu persyaratannya yaitu lalang untuk missing itu agak khusus. Nah sebenarnya wek musen nih lulus no. Mula lo ini tuh ya kayak sing khusus. Maka dia guru nama kuru. Dia na pinamalipunusnya. Dia pernah taman sing kolak. Itu cara aja itu. Tuh lo je makutana pinamum papusim mi ari asas sih. Maka dia guru na nah. Ia turun nangi usuru kitiwi wai. Iya barak mas sempajang. Iya tudu kacata. Iya barak landroleta mas sempajang. Itu nasi waya liset na sempajata. Itu nasi patutuk na parengarata. Itu nasi patutuk na parengarata. Agabat tuana nasin na. Iya kutu mas sempajang. Papada seding di onrong agaga. Miru lay liseri. Itu nange kacai barat dena tak bolo liset na tu wai. Mesti dipakasingi pakatanin na. Dek to pato malah si joka. Apalagi terburu-buru. Ya tu nasin nak koto barat dena tak bolo itu wai. Mesti pakasingi joka. Dek na mega bicara tau wai. Apa ko mega bicara kikila lang ni pasti tak bolo itu wai. Apa ir pasti pareng rata lese pore ko wai ta. Apa ker?
Sehingga tak boleh lisak na kaca. Artinya lisak na sampajata tak boleh ini. Yang kedua nak, itu patutuk na kaca farengarata. Ya. Nareku tikedo tak boleh ero lisak na ro. Nasaba dena magasingan jok kata pasti marica itu patutuk na kaca. Pada turo sampajangnya. Ya kumega yang agasinne. Ya kutuli masampajak ki ina tuli mamperi-peri. Pokoknya mata kak berik bawang, alena mani bawang, lo mata kak berik lambat, lo mata kak berik malasi. Ya ko malasi ki mata kak berik terburu-buru ki rokok suju, tudang, tetong. Maka ia tulisan na sampajata tak boleh. Sehingga iru farengarat tak lari. Mapakko ni rona. Maka dan anak guru na. Wah. Mutandre ko ngapak di sengam munasik guru. Kita munasib tu dilibut na iwitan na di panang kawang kaling ada bangsa na itu. Agar sapo. Malah amun nasib pak disengat tak guru. Malah mutongan de nasing usalam malah guru bangsa na ini. Maka dia na ero. Ya apa kero? Ya sunina. Di sini nasing magi tapahan ya sing. Aga sing husut tapahan ni. Ya na tu husut tu. Ya kota melo masempajang hati-hati. Aja tamang pak tamang peri-peri, jangan terburu-buru. Sehingga irulisa na dia tak bolo. Parengarangi deto na jok pegi-pegi pak. Es masempa aja tu tawin. Napa yang ngarang-ngarang irusi deto kana lepo. Saping nyero ku galung deto kana andre tanam-tanan na tay. Sandala ik pusilyo masih deto kana ale tawi. Jadi mapa koro itu masempa aja tu mega. Magi dia na makasing jok kay. Di na palang-palang. Sehingga tak boleh lisa na. Mari cepat tutup na. Leste parengarang. Napo. Jadi mapakon kapan cerita di lalan waktu cinampo. Ya. Mudah-mudahan ada hikmah sapo. Ya ding iyalah dari komangina pada mancaja gurungan lauri idi terutama dari alena tu mak bicara Konero kapan iya teta sorok nama paramisi tak dampang yang ada tas salaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.